MCA wa Matungulo Dholoni wa Sua Rafael Nzaulaki ni wawetekana atetinga likoni ya Kenya Kwanza mena kimena kwi mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwa kwithiwa aendeye kwitikelwa ni enendi laki anena itina kana nthini wa isiso ya wosani wa mwika kulika walanyoni wa Machakos Youth Service bala wongela kana ateti alame usukumi ya maundu matailite kwi Kalonzo menwa mana bala wakulia enendi kwende kukwata mbu Kalonzo nundu kuvika bau ni wawe na vinya wa koselela kivila cha usumbe. Boni Motisia ena mauvo. Rafael Nzaulaki kuvika Stephen Kalonzo Musyoka ni wetekeleketa va Kenya na jela mbende na umekisema via memumena kwitha ne wetela tukozelela utongoi wa Kenya kwitha tunakwatie kivila cha mumbone as Wiper Patriotic Front na twanenga na a very valid statement and very strong one kwa nthio nthe ya Kenya ya umanakana Kalonzo wa Musyoka ena support kuma grassroots kuma kwa andu make na andu onthe ma Kenya nicho wona mokelile na mama na kweli twina president in waiting kana 60th president wa Kenya ethe Kalonzo wa Musyoka iyo neso na menesu ingi make sumo anengwa support yonthe ngino na serikali yambiyo mwiki ya makwani matebo etwikana yandike statements ya naneni nai isu ni kumaanisha usu ni mundu usindite na ni twisikana mutula mwasa niwe wibwila atusoni laki kuliene nthe kwende anungama na Stephen Kalonzo Musyoka mavinda make onthe vinda ni wende na usukume wana kwilelwa maundu matailite alame obwa opposition onthe mebwila Kalonzo wa Musyoka lakini ni enda yamba ya mukamba tuboya Kalonzo muno nundu akwitha mathina acio elo kwisilwa no momezi ile adeda nikimanthi maisa kuwa wa kwa utu iboya Kalonzo tutomuruone ya Kalonzo atonde kuluma na tuimutwika kwa vyovyote vile otowe kula chikumisio sia ukamba no kondo ula kongela maende no mena ndongo ya chama chawe pa kwithwa na umesio kwithwa matesa ovendwa matambia line in the mosete na kwenda no kwata mba ndongo yeno tuona ndo ange mitu mokamba lakini asina lando memambi ya mabumo na nitu na masinde ye mumbuni muthemakete me katambanga twasinda ndo lama noka ku oppose usakui wao kisoi nundu ni wa Wiper na niona unaungamite na nini na kura ya Kamba kana tusovye mbaye mukamba na tuisovya kura cia Kalonzo kwa utu ikwenda kwa cia nthe asu muithini kanundu akutha Kalonzo nwende na kosa popularity umeshei nundu akutha usu molo twangai na itone chana cha ngai Kalonzo ni kwa onthe magukamba tu support Kalonzo na ningi Kenya ni munengete kipaumbele kutha flag bearer wa 60th president ya Kenya 2027 ndino nenwa kino makula tongo imaki uteti kukuna siasa itena kimena na kuonanga muwe wa enende currently ni tuke kuona a lot of goonism in politics na tuenda kwa sia let us as a society have developed into a bit civilized politics. Ni kuumiza hata wale watu nataka kusimamia. Tunasema kama wewe ni politician, piga politics safi, itisha kura kiupole na tuseme very very current. Tutoe maneno ya goons. Kuma matunguluka undine Masako nyene Toboni Motisia.